Ja. Okej, Dobro, daj, čekaj da sjednem, je. Uvijek započneš bez mene. Đura, samo da izrediš to je. okej. Danas ćemo reći... Evo, fokus film. Ok, dobro. Pa, Litan je već počeo. I... da. Ovaj put smo iz Dubravce uzeli od... A gled, to je, gled. Ja ne kužim kada pitam, Dubravce sandviči. Znači ovo je sandvič. Kućer ima 2 komada kruha, gore dolje. A unutra je, ne znam, meni to izgleda kao mlinci. Gledaj. Ovo... Gdje mi je? Ovo prvo ovako. Dosta je suho. Nije uopće. Ajmo gledati od ovdje kože. Mislim iznutra. Gledamo. Mislim sigurno da mi se sviđa baš kao znak. Taj sir. Ne znam. Lov. Izgleda kušama. Ima sira, ali... Ne znam baš da bi preporučio ovo, ako... Ja sam alergičan na sir. Tako kao... Fino. Kaj, ne bi preporučio ljudima, zato što si ti alergičan. Ne, to tako. Evo možete dobiti osip. Mislim svašta. Nema baš. Možda preveliko. Ovi sigurno za gladne osobe. Mislim da zato što je alergičan, ne volim više od Dubravcu. Uopće. Arena je bolja. Možda smo vi znao pre grubi prema areni. Ali... Kaj? Kaj? Pa. Ne znam, jel tebi ovaj burek od sira dobar? Burek, jesi ti glup? Ne, ti si glup. Sirnica. To si je ti. Ovo nije burek sa sirom, to se kaže sirnica. Kako ti burek sa sirom? Sirnica. Burek sa sirom? Sirnica je glavni dio ovog bureka je sir. Ako glavni dio... Da, ali ovo je burek, a unutra je sir. Burek sa sirom. Da, ali glavni dio je sir, bar da se mora istaknuti da je sirnica. Ne, to je burek sa sirom. Gle, ja kad sam bio malen, od malih nogu, to su zvala sirnica. A bravo, od malih nogu, Ma jega, Grega još uvijek ima male noge, ima sve. Pa da tako, ono... Je, ja radim dobar rekomen. Hoćemo uzeti nekog randomnika. Može, Evo ga. Evo ga, evo. Ti! A nema njega, Ajde, možemo. Ajde, dođi malo ovdje, dođi ovdje. Ajde, ovako, sad ću reći. On će ti reći sirnica. Dođi, krug, dođi ovdje. On će ti reći, ja imam ovdje nekog džetlmena kojeg smo skupili s ulice, on će njemu lijepo dokazati kako ovo je sirnica, a ne burek sa sirom. Sam debili kaže burek sa sirom. Dobar dan. Evo se uopće ne poznam, šta mi trebate, čekajte, samo nešto piše. Nabaviti nove prijatelje. Ama je svog gosta, pa ga možemo stalno bujati. I kao, da nam kupuje hranu. Okej, kako si ti zoveš? Ja se zovem Marko. Sjedi se. Još biti gost na našem šovu. Ovo je broj 1 show na svijetu. Dobro, sorry. Kako to ne znaš? Znam. Kako se zove? Dobro, nije bitno što. Ajde, šta mi treba? Okej, on jede, on tvrdi, burek sa sirom, dok se zove sirnica. I sada, koje je to mišljenje? Kako se to zapravo... Gle, burek sa sirom, uspio mi isto sir. Sirnica ili burek sa sirom? Ljudi, ja vam preferiram burek s mesom. Mesnica!